Okay, reka noneho tugaruka hano i Gatoyi tubaze ndetse imirwano yatangiye ryari, bimeze bite ubu ngubu nubwo basubiyeyo, ese abo bazarendo bari bahaje ryari? bakimara kumva ko ingabo za M23 zagiye ziva mu birindiro bagize ko zivanyemo zitagenda. Muraho Fikire, ndakumva. Aramutse. Twaramutse neza, namwe amakuru yanyu? Amakuru yacu ni meza. Ngeretse yanyu namwe mubyukanye aho ngaho. Makuru ni meza, niba namwe bukeye neza, Imana ishimwe. Natwe bwije neza. Nk'uko iwacu muri imbere yacu ho gatoya. None se bimeze bite? Ufite umwanya umeze ute? Mfite umwanya wafata nk'iminota nka 12 kugira ngo nongere njye mu kazi, kuko ari akazi kahari no ntabwo tumaze tuganire nyuma niho ndakora ibyo ndakora. Okay, urakoze cyane. Noneho uri kuri record, nta kibazo. Reka nkwiyegereze usuhuze abantu badukurikira Eric. Abadukurikira abari mu karere ka Masisi, muri territoire ya Masisi, cyangwa se abakumva bose ku isi yose, kuri radio TV yose ndabasuhuza. Baramutse amahoro cyangwa se abiriwe mwiriwe neza. Ndifurije amahoro y'Imana bane namwe. Urakoze cyane. Ubwo barabyumvise, amahoro y'Imana nabane nabo, ndetse natwe ntadusigurwa, natwe nyine Imana ikomeze tube hafi. Tugiye mu kiganiro rero uyu munsi. Warugize iminsi warabuze, ariko bimeze bite? Sawa, nari mpari, nuko twajyaga duhabana ku masaha yo kuganira. Ni byiza cyane. None aho ngaho mwaramutse mute? Ni ayahe makuru avugwa muri iki gicamunsi cyangwa se muri iki gitondo iwanyu? Muri iki gitondo iwacu amakuru ariho ni amakuru yaganiriwe cyangwa se ibibazo biriho by'intambara. Intambara irakajije muri Masisi ahitwa Gatoyi. Abazarendu uhereye umugoroba w'ejo ku wa kabiri ngo bahanganye n'ingabo za AFC/M23. Uretse ko uko na mwisaha amabomba aracyagwa, hari umuntu tuvuganye w'umuturage uri aho ngaho muri iyo misozi yambwiye ko ibice byose byo abazarendu bari bamaze gufata n'akarere ka Minova ko bamaze kuvamo, byo na M23 yambwiye ko yisubiza. None se aho muri Minembwe ari ikiganiro numvishije cyatambutse kiri kuvuga ku byerekeye Minembwe hari imirwano, ariko nta na rimwe ntabwo FARDC yari yakandagira cyangwa se abo bazarendu ntibari bagera muri Minembwe. Bari mu bice by'impande, bari kure no kure y'imikenge. Okay, reka noneho tugaruka hano i Gatoyi tubaze ndetse imirwano yatangiye ryari, bimeze bite ubu ngubu nubwo basubiyeyo, ese abo bazarendo bari bahaje ryari? Bakimara kumva ko ingabo za M23 zagiye ziva mu birindiro bagize ko zivanyemo zitagenda. Noneho batangira kujya bakahasiga abazarendu bakahita bahagera. Ubwo rero byabaye ngombwa ko hari itangazo ryaturutse kuri X ya Laurent Kanyuka, avuga yuko ari ukudeployinga ingabo. Twarayisabye dusanga ngo kwari ukudeployinga ingabo, ntawe kwari ukwisubiza kuva mu biganza, ntawe kwari kuva mu birindiro byabo. Ariko ndagira ngo igitondo kwa kabiri byo gukurikirana neza, ejo ku wa kabiri niho zanditse ingabo za M23 zigiye gusubira mu birindiro byazo, zisanga abazarendu bari mu intambara yatangiye ejo mu Museke barwana, bazinjije nimugoroba birangira abazarendu birutse na FARDC. Noneho ni nko kuzinduka warangiza ugasanga mu nzu yawe harimo undi mushitsi utazi. Niko byagenze kabisa. Ndumva
noneho twe twagize ko M23 yasubiye inyuma kubera amasezerano y'Idoha. oya na guverineri twagerageje kubumva amakuru ye kumubaza guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru atubwira yuko avuga yuko kwari ukudeployinga ingabo tena avuga ko n'abaturage bahumuye ko nta kibazo ko batagomba gusiga abaturage babo. None se kudeployinga bagahita bajyana ubundi nagira ngo bajyana ingabo bahazanye izindi babikora bate? natwe byatuyobeye byabaye nk'urujijo kuko bavuyemo bose baravamo baragenda bagore bajyaga babona kuhava wazarenda igaprofita ikagira ngo ibona ibyo ngibyo byo kubahiriza amasezerano niko byagenze bigatuma bahindura. Ariko nagira ngo mu minsi yashize meya wa Goma yavuze ko ari impamvu zo kubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara. Meya yarabivuze amaze kubivuga hasohoka itangazo rya Laurent Kanyuka riri kuvuga ko ari ukudeployinga. Na guverineri nawe itangazo ryarisohoka rivuga yuko ari ukudeployinga ingabo ko atari kubahiriza amasezerano kuko ngo bahora bubahiriza amasezerano ariko leta ntiyashike. Ngo niyo mpamvu kuko no muri Rubero basubiyemo. No muri Rubero bamaze gusubirayo. No muri Rubero bamaze gusubirayo. None se ko naho abazarendo na leta ya Kongo bari bahaje byagenze bite? Basubiyeyo nta ntambara ibaye cyangwa n'uba? Ni imirwano rose urumva ko atari umuhanda bari kunyuramo gufungutse ukumva ni intambara tu. None se ubu uratubwira ko muri Gatoyi intambara ziracyakomeje cyangwa zarendo bamaze guhunga bahungiye niba bahunze? Bazarendo bavuye babirutse berekeye mu byo bihuru byerekeye inyuma za kure kuko hari umuturage mubwiye ngo icyo babayeho ni kimwe nuko M23 yagiye kugenda igenda itabasezeye bituma ahubwo bazarendo baza babiba amatungo yabo ndetse bava no kubica abaturage ngo barabakiriye ngo bakiriye M23 rero bumvise ko M23 babona ko ibavanye kure. Ya icyo cyo yego bakagombye nyine kubigenderamo kuko izo ngabo za leta n'abazarendo bo niwo mutima wabo nta keza kabo. Niko bimeze kabisa ngo ahubwo twashatse kubabaza kuko kibahemukiye abaturage ubujya bava mu birindiro badasizemo abandi basirikare bigatuma abaturage bicwa bapfa. Bavuga ko yari tekinike yabo ya gisirikare ariko ngo nta bitewe no kuba baba hafi ngo bahise bagaruka. Ubuno bagezemo mu birindiro byabo hose za Gatoyi buno nibo barimo. Yego. Hanyuma turaza nanone kubaza ndetse muri iki gitondo bwo bimeze bite ubu ngubu? Muri iki gitondo agahenge karahari. Twumvishije ko hari itangazo risohotse rivuga ko hari imitingi y'abaturage bagiye kujyamo ahitwa Minova na Katoyi. Ubwo turindiriye amakuru araboneka mu masita 8 nago turayavugaho ku makuru ga n'umugoroba. Hanyuma abaturage kubaha poro ibyo bahuye nabyo. Yego urakoze cyane. Nta urumva mu nkengero z'umujyi wa Goma teritwari zombi Masisi na Rucuru ndetse n'ahandi nta yindi mirwano yigeze ibaho? Nta mirwano yigeze ibaho buno bihagaze neza. Ahandi hantu hari imirwano ni muri Masisi tu ahitwa Karembe na Maremo n'ahantu hitwa za Minzenze. Ndeka wigeze kubyumva bavuga ko bavuyemo aho hantu naho imirwano y'ejo naho barwanye M23 igaruza ubwo buce bwayo yari yavuyemo te. Rero reka warukomoje kuri Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Iho babyutse gute ubu ngubu niyo hari amakuru babashe kububaza?
mbashije kubaza naronse ay'umuntu uhaturiye umuturage uhaturiye ambwiye ko bitewe n'imirwano yabaye ejo yatangiye 12:00 za mu gitondo bisa nkaho abasirikari bari barayemo ba leta n'ingabo z'abarundi nabo bangora ubwo hari ingabo zaje ari abasirikari 715 bavuye kwitoza imyitozo yo kurwanira hasi ku butaka ba FARDC nibo bari aho ngaho bateganya ko barinjira muri Minembwe ejo biriwe barwana birananirana bicebwa nabo birutse ubwo nuvuga ngo buno ngo biratujije arambwiye muri iki gitondo ko bitujije ko nta batari bumva urundi rusaku rw'amasasu. Urakoze cyane reka nongere nkugarura aho ngaho kuri Goma ibikorwa remezo ubu hari abavuga ko ngo hari umuriro wadutse aho hagati mu gice mu mujyi wa Goma ndetse ngo n'umuryango hafi ukenda kubigenderamo. Nta muriro wadutse muno mu karere Goma ibukeye neza nta kibazo umutekano umeze neza. Urakoze cyane noneho reka dusoreze ahangaha hanyuma tuze kuganira bamaze kumva amakuru yavuye muri iyo meeting iri bubera aho ngaho za Minova na Gatoyi. Sawa noneho urakoze mugira ibihe byiza. Urakoze cyane Eric Imana iguha umugisha rwose kutwitaba kuri telefone. Yego namwe murakoze mugize neza Imana ibane natwe twese. Urakoze cyane ubwo naho utaha. Sawa. Yari Eric rero kuva kuri Goma ubu tukaba tugira ngo nanone twongere kuza kuganira nawe mu gihe turi buze kubona uwundi mwanya mutoya kugira ngo nanone tukomeze tubagezeho amakuru akomeje kuvugwa hirya no hino mu karere duturiye ka Kivu zombi zo mu burasirazuba bwa Kongo. Murakoze rero mukomeze mugira igitondo cyiza tunabifuriza rwose akazuba kugira ngo kakire amaso hanyu habashe guca muri uyu munsi. Murakoze cyane ubwo naho ubutaha naho ayandi turaza kongera kuyavuga kurambuye mu kanya gatoya cyane mugire umunsi mwiza.